Breaking news, murabizi nza hano nje ku breaking news. Inkuru nonaha isohotse, Rayon Sport imaze gusinyisha umukinyi bita Fahad Bayo Aziz. Yitwa Fahad Bayo Aziz mu kipe yitwa MFK. Yitwa MFK Viskov mu cyiciro cya mbere muri Czech Republic. Ubu ngubu yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, asigaje kuza gusa agasinya. Bamaze kumvikana ikindi nuko uyu mukinnyi akinira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Abandi mujye kuri YouTube mujye kureba highlights ze. Ni umukinnyi wavutse 1998, afite metero 1.85. Ni umuwinga w'ibumoso. Akina wing z'ibumoso. Ikindi kandi ashobora gukina central forward, ashobora gukina nimero 9 bibaye ngombwa, nayo ashobora kuyikina. Umwagenti we yitwa Rumasa. Kabisa mugende murebe highlights ze. Ni umukinnyi wa Rayon Sport. Byarangiye, ninkubwira byarangiye, deal done. Iyi nkuru ni ngiye wa mbere uyibreakinze, ni ngiyewe uyibreakinze. Mugende murebe mu bindi binyamakuru, mushakishe murebe, ni ngiye uyibreakinze. Yitwa Fahad Bayo Aziz. Ikindi ku mafaranga yahawe, wenda utuntu duto mwamumenyaho nuko yaramaze kuba free agent uyu mwaka. Kuva mu kwa mbere ni free agent, arigurisha kabisa. Imibare ye, amafaranga yaguzwe, yahawe, umushahara we, ejo ntimuzacikwe. Mukomeze mukore subscribe kuri my YouTube channel, hanyuma ibindi murabizi nakagaruka. Thank you so much.